mesmos quilos. Olha que fofo. Veio aqui perto da mesa, ó. Você veio aqui perto da mesa? Esse é o Teco. É o irmão do Tico. Ele é fofo. Não tenho o que falar, né? Como é que fala? Uma imagem mais que 1000 palavras. Direto de Michigan, do meu jardim, do meu yard. Ah, isso é o delicado do meu marido que jogou milho. His tail. It's something. He's fat now. It's okay. He's so cute. Olha, olhando para você. He's looking at you. Oh my God. Well, that lady that we watch on TV, she trained him to surf. Verdade, nós vimos aqui uma mulher que treinou esquilo para surfar. É, aqui tem de tudo. And maybe he became our buddy. Oh, Ricky, he is looking at you. So cute. He is fat now. Because he ate so much. Ay, so beautiful. I put his name is Teco. In Brazil, you know the cartoon that the two squirrels, how was in English? The two squirrels, a cartoon many years ago that was Disney movie, Disney cartoon that was two squirrels. How the name? I'm thinking of the chipmunks. No, a long time ago. It's not chipmunks. In Brazil, in Portuguese, is tic-taco. You know, they were both that fight with each other. So funny, many years ago. You don't remember? No. Ok. É o Tico e Teco. Ele é o Teco. Ele é o Teco. Faz até barulhinho para comer. Oh, it's okay. Oh.